And I will switch off the stability system control. Vstal sem ob 3:45, bil na letalu v Gradcu ob 6:00, pristal v Frankfurtu glih toliko prepozen, da sem zamudil avion za London. In po dobri urici švicanja sem si najdel novega polet proti Londonu in zdaj sem končno tukaj. Se bolj pogosto vidim, da je v lifeu ponavadi tako, da moraš imeti mal yin pa yang, da mora biti nekaj slabega, pa ti nekaj fejst najetra, da je pa lahko tudi fejst fajn. In ko sem končno stopil na britanska tla, me je čakal gospod Rob, pa s tem le mahal. Zdaj pa tako, kot bi rekel Jure Gregorčič, da skratim pričo. Če bo vse tako, kot treba, se bom jutri domov vrnil s filmskim trailerjem, v katerem bom igral. Valjda bom good guy. Pa čeprav ima malo bolj mika bad guy vloga. In v tem filmskem trailerju, mislim napovedniku, to je tista bolj pravilna beseda, bom jaz getaway driver. In kot good guy bom vozil Focusa RS, tist bad guy za mano bo vozil pa Mustanga. Evo, go faster. Zgleda vse skupaj zelo eksplozivno. Vidim, da se je Ford zelo potrudil, da bi pričaral en tak pristen experience. Veš, posod so table Go Faster Productions. Tukaj gor imaš pa storyboard napisan, le. Aha, tamle pa vidim avtomobile, ki se uporabljajo pri snemanju, le to sami RS-i pa Mustang. Vidiš? Evo, jih avto malo odbliži. Pa še ena stvar, ki je moj uč zelo hitro najdel, tabla s časi krogov. Verjetno ti ne rabim dvakrat reči, da bi se zelo rad videl tukaj na vrh. Je pa zelo podobno Top Gearovi, a ni? No, zdaj smo prišli pa do te najbolj zanimivega dela. Veš, kaj je to? Poligon, pa ne za počas voziti. Blaga modela. Jaz sem se pa zdaj spomnil. Volan ni na te pravi strani, tako da to bo še zanimivo. In front of you is some of the finest automotive hardware that money can buy. And you all are about to learn how to use it. My name is Henry. I am Ford Motor Company's stunt supervisor here on Go Faster. You all will be learning to use the machines behind me to the limit of your capability. Dec je kar nas spidera, to je najmanj, kar lahko rečem. Right, first things first. Show of hands. Who has done any stunt training before? Anyone done any tumbling or combat? Any physical training whatsoever? Has anyone ever driven a road in France? Oh, then you're fine. I just want to say, this is your only chance to learn these maneuvers and perfect them before we start filming this afternoon. So, really, this is it. All right, now there's no pressure, but just get it right and get it right the first time. Okay? Well, this director is in a stinking mood this afternoon. We better get this right. I'm going to demonstrate it first. We're just waiting. Až meni je vse jasen, ampak meni je bilo vse jasen v kontrasmer, ker zdaj volan na oni strani nisem navajen te. No, bomo videli. Go on. Yes! Se mi je radal, ampak je težje, kakor si lahko misliš. Res. And I will switch off the stability system control. Can I just start? Yeah, go. Keep the power down. Keep the power down. Thank you. You're welcome. You make my job very easy. You're a good driver. Well done. Veš, to je bilo posebno malo lažje, sem se malo bolj doma počutil. Sam na desni strani volan, pa tako dinamično voziti. Triki stav. Le tako ne zgleda poligon, kjer se učimo takih stvari. Driftanje, handbrake turn, pa tako naprej. Dobar, a? Tretja postaja, sloviti J-turn. So, J-turn. J-turn. So power, 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 power. Get ready with the clutch, clutch, clutch. And now. Clutch. Good, good, good. Well done, Cyril. Thank you so much. Good stuff. Thank you. Tolo mislim, da je zadnja postaja, pa obenem tudi najbolj zahtevna. V Mustangu bom. So, going on the left. That's it. Power up, and then in, and then now. Woohoo! Nice, and then in the box. In the box forwards, quick, quick, come on, the time's kicking. Veš, pa si pa 1 do 3 stvari zapletejo, pa si kar naenkrat zadnji na tisti lestvici, ne pa prvi. Ampak ni izgovorov. Eno šanso sem jo tako, kot čisto vsi ostali in sem jo zapravil na tak smotan način. No, zdaj pa počas showtime. Tole je naša garderoba. Vsak si mora zbrati eno jakno,
Pa ene rokavice, take, vozniške. How do I look? Follow me and we'll head straight this way. You all look fantastic, by the way. So, guys, honeymoon's over now. This is where it gets real, okay? Poslušamo na svet. This is where our protagonist, Wheels, you, which is you, is introduced. This is where we first see him. Got him in shot here, I don't know if you can see this. Lovely shot. He's just going to do a nice slow look into camera. Action. Cut. Dobro, ne? Evo, tako zgleda, ko si pred kamerom, dve veliki luči sveta v tebe, pa čakaš, da reče akcija. Pa moram pa gor pogledati proti tisti kameri, vidiš? Pa tole izklopiti, se bo videlo v trailerju. To je to, v dobre pol ure smo posneli čisto vse, ker je bilo za posnet. A pa zadnje tretje postaje nisem pokazal, tukaj se pa folk slika za poster. Tako da se usedeš na rekarto, zagrabaš volan, pol te fotke, ti se pa odločiš, a bi rad, da je tvoj ksih na prvem posterju, kjer sta ti pa avto, ali pa na drugem posterju, kjer sta pol ti pa zasedba. Zdaj mi gre na smeh, kako bom buta zgledal. Zdaj, jaz se zavedam, da je vse skupaj malo bolj hec, ne? Ampak po drugi strani pismo pa sploh ni toliko hecen, zato ker se moraš dejansko skoncentrirati v dveh prizorih odigrati, ker sta sicer smešna, ampak se moraš zresniti med tem, ko te gleda 15-20 ljudi. In pa, ko se snema, imaš pa samo en poizkus, da to narediš, ker si prej treniral. Point vsega tega, kar smo danes delali, je pa sem že povedal, ne? Da bomo domov odnesli svoj movie trailer. Jaz komaj čakam, da ga vidim.